Naka happy Sabbath, Sigatabu vinaka, kamarutaiki viau mereniu musilo malangi mereniu usuni biki dabaki bi kenda kaisa matan nani kuwa na matan nona Sigatabu nakalo. Au wan numiwalenga tau ni same. Kai tigo bango na same donan rautini kabiwa, donan rautul sanga wulu ni saba madala taiki na numuni bosa sanga irara mamai. Saba buku iki na ko irara sa senga ni buku. Tali taki na ni bingo na ndato ndangole mai ndanguta menda mai wule na bosa na kalu. Satu na bosa nyala ni kalu ni na bagara ramatagi daki na na bosa vekenda merani dabo buku iki na. Ka wambu te biasa wata kena vika da to buli da tigo mai na leso ni ngase ni wili wala wasi Sigatabu na mada go. Koi tigo na same roso ka bitu kina ndua balata ni same tin donan rautin ka dio tinga tina donan rautin ka ba o ike muni na nungui buni kena nungui sasambai au sa bagarabi kina nomuni bosa na kai tali kina na bosa ni kalue da to wala mai na matani kuwa da to enra mai na matala ni Sigatabu ndanguta menda mai wule na nono bosa na kalo kau kinda wa ndo kina na matani Sigatabu ni kuwa we mata wale ke sara tigo rawa beira nangai rei rongoda na recording ni study na matani kuwa sa nangumasu mena manonda masuwa mena sobra tigo na turang na udo na biba kalau na tagi bi kenda wa ndua kamera ni ado mena kunya na bosa kina duilo manda sa tuwa kina na bosa nyalo na kalu nindo na bosa ni sa ndo talai ni na senga ni na tale wale na ba dor manda na bika na kita to manda na kalu mena ba dor kina na ndo bula kina ni duilo manda wa ndo kinda ba katigo na be mato wale andua mai be kemdo sar mai na north mai be tamani mai Newcastle mai Hartlepool kina mai kemdo wa ndo na matangani kuwa oleh sumai berto na Midlands kita mai kemdo tiko na Midlands na matangani Sigatabu ni kuwa begitu ngwa na Sauda tiko to na vitamani Gloucester Cheltenham ka ndawa bina kani sa dare tiko mali weekend tali tiko na tali ndo emosi ada tali tiko mai na sa lisu tali bula tiko mai bici mata kinda ba community ko na matani kuwa ada tali ni monitora Jesu Kristo kinda bagi ni Meri tali tiko na matani kuwa siya masar tiko mai mori binawalebu ni Meri ni rani tiko ra tali matani kuwa sa ni masu ina bu tuku sabi ba ungit kina na ulutaga na mai wasei bikima na matali la ni Sigatabu go UK ina raniada mena ba boy bol katiki mani kina nondo inui kina nondo ibo mbula bosi bina nono bosnela ni da bakila sa bola dina nono lesumai ni mani tiko wali tiko na bosni bekinda baki na katumba ni bata-batango bera nangai siama tali tinga mai me nondo bata tiko na nono lom nono boy dingo na turanga nono Sigatabu na sandonia sa kasa tiga na kena sa kereti ni sila tinga kera ni gain dalam ti weekend na masu sama sul sarti na ngauna bene Meri na matani ko naka doso mandana mas turang na tamay kiman bakalo malang kami na kalulib na kalu desert na kalu kuko na kalungaga turang kimami maraw babi na tal matabi na nung ni Sigatabu merani ngeti kimami tananong ni Alatambo merani kimami anrabo na ngono talingo na vale turanga na nom ni Loloma porque mai misema watiki na matabi na ni kuwa na vale turanga na bulo ne Meri nom ni Lumuti na ngusum ni tali tu beki mai na matabi na kendai kaya tu na betu Meri na nom ni Alatambo na matabi ni kuwa merani kimami na rongo da nom ni bosa ka kuwa nga ni kimami rongo da turanga ya mi kimami dabu kalau ka voice ni mami tali ro ken na vale bono bulan lebih menir na guys sama tiga mai malu
Vera na siya na siya marami na mataka ni kuha mani mabati tiko nom ni bagat dego nom ni rolom kena nom ni beba lo benakatake. Tiko bete ke mami na siya ni kuha na bengarabi kia sara na wai dori tiko na nom ni singa tam. Ke mami batambo na nom ni singa ka mebeli tagi tiko nom ni alo tambo na singa tambo indai makako ni ke mami na banganana nuali. Eme ke mami na siya matiko na be ke mami. Nanomir na nom ni lumuti nom ni talair na musumni tiko na singa tambo indai beba no ko ni na talair ki na turan me ke mami bai bota bata tiko na nom ni beba klo na ta bera staba tiko na tobi mati ni aloma ni dan tatara tiko na dam ni tobi mati me ko tani na tobi mati turan solta na kuko na bulu bena ka meranda bulu bena ka ngarabi ke ni talakina tamai ke mami ma tiko te ke mami na woni matangani ko turanga na woni nom ni vos nyalom mani ki mami ko so ki mami ti turani mami bulan do ki mami bude wala ka kami nom ni tinga na de lang na to kai na ro ki mami mas sanga na ta tani ki mami mara ni masute tinga na ya ni lebem ni tam ko chisu ko ni mami turanga dina kani mami bakambula taranga. Amen. Misambul binakatali na okay kito may na pertania na mataklikwa pag binakabuan kalo ni sol na bul binakaraw ni David manitalen matakungo mambot ni musik itu tiko na leni vale ni mori ni to babli binakatiko buan kalo en ngon biba kalo ngatataki sang wala ngabi kito kakin bikem ni antin dosar na bi matubali en tamay siya mabatitiko na mataklikwa ina nonton dua bata na nona bang nakatak na kalo ena nona bi karoni kina nona bi tangumaki ena bi tabi enda lakuduru mamai ena lomba ni madao di nanda mai sang ni sota na madao saoti howin binaka ni tabong geti inta balanganga tikitala menta sota tale na mataknikku ito bi bang binak sartal tinga ena bi masulaki do bakadamburi tingmai ena bi ngono to doko andin tiko ena nona bi litaki na kalo minta kana lamang ni bika enta na bi wasei taktali na mataknikwa balanggang gatik yan tiko ena nonda bulan bi bakani bikilay baka bola kakay na nonda ibang bola na turang chisu karsto nimber ninda to toso tali na nonda to buli ena mataknikwa nungandra ba meu natarong wala nga salatar klasan doon ang unan tapi wasei tiko may kina kan doon nung bakasama matenis ngono sarangan dan dampe pat may kina plano pula ay pirelli to sale Sabu domingo sabu biyo chingo ay pana pula na nonta nandan doon dampe pa wasei tiko may hindi na sananguna may bi luto na bita na Sigatabu iya mambutan ni may nanonda itos-tos ni butay tiko may nararama ibos ni kaloen ta sabi butay tiko may kina itak na lamang ni duwan na yabos duwan na doon na puno en sabi tumbir tong may kina sendero ni kaya en sabi ba kaya butay tiko may kina nanon ta simay tiko na bos ni kalobot kina nanon abilita kina nanon altam unda balangan mataklikwa nangandra butik butak nang tarong sonatar nimbera ni bakuria na itugtuk ni nadarong ata na bos ni kalo nimbera wala nga krem talman mendonan Tomas man kalo kiman bag binak ni kiman kila
kuni sa tiko na ke mami maliwa. Let e vibundi takikina na nomini bosa. Dina ke mami ndui tutu, ke mami bagandindina taka, ni alomini sa tiko na ke mami maliwa mbalate, kuti ke mami bakamai, meroni ke mami ndambe, ke mami rongo di ke mi. Ni albanaka, ni bosa tali ke mami. Ni bakatakila tal na lomamani ke mami. Meroni ke mami bakandei takikina, vakayalonganga takina, vakayalomatu takina, ena ni mami na o. Na ni mami na ngutiko, kadakadakatiko. Ke mami warakatiko na nom ni mati. Ke mami bakabinaka, ena ni mami bakambauta ni kunisara. Ora tasoma na ni mami masu. Mami masu. Alisang na adatani. Ada ni lebih ni chisu na ni mami sorok ni mami bakambauta. Amen. Taro. Pagkatapos ko siyang ni sino taro dende. So nganda nga mo klase bye da sabi dinggo mi taktiko sinda turti ko may na itutuko so enda sa bibutay taktiko may na lomen ni bida na bula sao timingo. Ten taro be batingo. Donangono ko anda sa buli de tiko may na bola ni Matthew no wasiro sa lima may na tikinay dua tikinay tinkatol. Laya na bus magtutubat. Nindar rai tiko na yale alo ni bus magtutubat ngo. Ibe andar raw ni kaya ena bus magtutubat ngo enda tiko enda sa tiko kina. Dua na kene yale alo kau siangan main itu kuna raw sar main tikina iyan dua na bakasama yan may na tuk-tuk ko e barita ko sa nga chisu bakati ko. Ibe berto ni wase ni pakasama na madi wasi rosa ubul kalimang bosen may na vitikina ya tol ni tikina tinka tol sorry endaro ni kainda sa tikin. Daro ni soma. Aus sa ronito ko na bang was ni alunang ko ni ren ko ni manduan ko ni ren tapi wasita. Meri na numa na talano ni watuto wata ni chini na lewaya na di ursu kalima. Na ngauna me bakal ni taronga tiko sabi bia tiko saranga na ngauna sa ber maiki na nona yado mai na tangane wawati na ngauna ni wawa ke na ngauna ni mode na una numa. Okay. The ni ba din tak na makasama sa lapit may ata may sila. Mambuti ni do bati kaya kinay. Dasa tiko na ngoni ni wawa ya. Sa tiko na ngoni ni wawa. Doon na taro mo sima wala nga nakasama ya. Sa kilay rawa tiko ike na pakasama ni non to wawa tiko. Sa kilay rawa tiko ike orto na buku kerto na lilia. Sembara. Di na vinaka. Nangona okila nangona to sing na ni na bakasar talngaki na rito may kene yale kene na tarong tinga na takma bet kan sabi talno takati may na bi singa tambo sawt na non to bagaraw non to preparation dondo mengone ni wawango ya tikina na bagaraw iya kena to itu bakin dina na non to itu bakin dina mikileki norto na bagaraw dina kerto na siyang ni bagaraw dina siyang ni sekilay nangonanggo nangone ni wawa na wase terus tingkat terus sabul kalimungan kinailim nangone ni wawa siyang ni bagabutui and sabi wasei takati may nangone ngay bagabutui kina ni sayado may na crisis na kali na lomoloma ni buwan. That's when the true conditions ang exposed takimay.
Tahu bitaro tu wasei taktingan sama baleta. Eban ratikan tiko baleta. We are right. Na experience ya me bukan tu sabi wasei takting mai. This is our experience. We are in that waiting period. Now preparation is so vital at this time because ninge ya may na crisis and nge low rain din na kina nanonda preparation. Total na taro naka kelas sulba kasamos sulba kasuliwal tunga na bang nanano ni non tabuliritik may napika and the music total na taro. Kanda rida sartal nga mai pagkatado buka-buka sa namunuay durti ko ilama au kilana matay sarangan ngono te sotekina da rida mai pagkatado na yala ni kame baleta na songsongolotu vitu se na yala ni ngono ya songsongolotu vitu da kilati ko da sabi usay takting mai da kilati ko no kenda da tiko en ngono baka leotisea kilati ko nang tambang nangunay tiko putek may kina nangunay ya ngono ba kalati siya 9. kilati ko nangunay tiko may kina nangunay ni lati siya umbitol tungan na chatting ko meron ni sulba kasama listale ya tinggo ngono yala ni sungsunglo vitu ngono ba kalati siya 1844 na ngono sa Zurkina na lubeni kilo na logi kamsara. Dono. Tiko may na ngono ni Leotis ya. Tiko busar nga may na 1844 na ngono and kilay na ngono ba prophesy sa Zurkina turang chisu na logi kamsara. Limbal ya. Me kuriya na taro na daven da kilay ni ba kay Zurti ko na ngono. Investigative judgment. Tina. Ngonongo sabo kay dortikin na belaway. O mambote ni matati tiko weekend na biyalalo ni pakasama. O tingtingawa na yalalo pakasama rambilya buo. At kaya kanda rayda na wambiti ting madurma ting may lomaya na bakta kilawa sa tinikabati kina ono kinitikin ibito yan ituktukun ni matay ni Angelosi Lana da no ni tuk na matay ni Angelosi. Kame balatra ngone tikin nebitu. Nebitu katiko saying with a loud voice, fear God and give glory to him, for the hour of his judgment has come. And worship him who made heaven and earth and the sea and the springs of water. And mabale, only takan ni matati tiko weekenda. Ni kilati ko ni yado tiko na bilaway na ngunungo. Kain kain dondonum and the bakadorti kon donum makana ngunungo. Iko tamiki na ulutang na numamenta to na piwaseki ni kwa. Pasata na landi. Dona ka ulrede dota latargo. Dona ka kilay kina na ka membal dona ka kilay kina o irar tiko na tambang ngunungo. Roni bukto katungor mele di sen experience. Adaba itu kunan na ultambu na resonitaru ati kuna patikilawa se tolu tikina tinika 5. O sinibita dakin tikin sinibita dakin screen tikin ultambu. Yan dona bosan dan do roni inda. Bos babalangi ke karon tukune ke kasang bos babagita okay ekilay kino okenda. Bagi ultambu ngona kendi tubaki. Siangan ni daba? Siangan ni kata-kata, siangan ni daba. Bata-bata, ken mambale, tungan ken mama. Ang bukto ya meleo di sen experience. That is, according to the Bible, that is our experience.
we cannot deny that. Bata na kain bito tu mai turango chisu. Yeah. Right na kene kurinika bito tu bagalal meron dere. Dekila me baka na kai tu netikinetin ka bitu and the kaning go ni siang ni do na kau lenga kina ye ni reidi au mai koya kila to ko nyo ya tunga na yalo ni no bando no ya wakati au na numani everything is okay. I don't need anything. Tukinabi au na yalo ni self-sufficient. Yango and say koengo na nondeleng. Say koengo na nondeleng. Koengo and a ruinga nitikina and sa vital notik mai. And a ruinga nitikina me bonga tunga weekend na itutuko ko e bokto kai me present truth beleta. O ko na itutuk ni present truth and a be baka rati and a be beleta ni tuba kini lukuam the sides. Me baka nga na yala lo kenda tu yala lo to na le tinia. Mode ngoni ni wawa mode. So ke baka nda sinironga na itutuk me bain rati kenda tiko kina. And the running dambi tiko ke kimdono kango. And the running mode tinga ilom. Oh, mitakatin and in the way tingo mitakani tuku and then we will say that. Go on kasama to sa redoti. And tiko kin weekend and anon na numayo sa vinaka tu. Let ni sa baita bitiki autu na dak ni kalo. Doni tiki na running basic and kasama tiko na mateni cornida na wasetini mateni cornida na wasetini tikinetin karut kina laklakasar ten cornida na wasetini tikinetin karua kai tikwago o koe mengei wakaredi koe sana numa satunde delaba dembalenga. Therefore let him who thinks he stands take heed lest he fall. Ni tiko biya na yalo ni nanuma that I'm okay, there's nothing wrong with me. Me vakaredi koe. Vakaredi koe koe sana numa ni satunde in dembalenga. When we take time to look at ourselves in the mirror, to sandu we will say mai na walatambu na nona ilo na kalo and the ilo weekend tikina and the ready weekend tikina ni ngona and the turna ngona the turkina ngona men the ilo weekend tikina and pag hindi tikina men the ready tiko se bagay biti ko na nunggu hilaklak se bagay biti ko na nunggu tostos umita katiko na bay bakasame so to bitarong tikina Beleviti we will say taktik mayan pag hindi tikin to ano ulutang nganda ba men to dambikin katiko occupy till I come makasama ni ngauna ya pero kanga na tarwa matay saranga ni taro makasama ni non to sa wawati ko iya katiko ni taltiko iken turang chisu na luki wasitin kadiwa tikinetin katolu occupy till I come o kutamikin na itutuko na sama ni boss ngona occupy. Pwede so na boss sa embassy kating makin. Roni ukay baka tutubata ni boss sa anak occupy. Employ, attend, feel, involve, take up, absorb, amuse, busy, engage, preoccupy, utilize, be active with, hold attention, keep busy. So na boss tali ronuka. Tuloy na wala nga, tuloy na wala nga na yung tambo yan na mati wasik kusang kalimungor. Nanganda ba mo ko tamay na pagkasamang ko, itong sema baka, na pagkasamay tiko yan, tutok ko nga yan, daburay tiko may, and mati wasik kusang kalimungor, kung nanganda ba may tuloy na tikin na Vito. Kasi rusong kalima, ngunit
Rei wala tinga non to wawa tiko. Mene tikine lima ya. O chiangeli lak ne tikine no lama ni boy ya may na crisis. Ya may na kali or to sangai kinda dala kede. Rei na kanga itu kuna tikine witu. Terus ang kalima tikine witu. Kaya tiko na kena Vitia kaya wango erto sanga itu laki keda ngone lewa arto sabak rutak na non rto zina. Ele ken babalang yung puniti wango. Then all those virgins arose and trimmed their lamps. Boso wanda mo ba reza na bakasama ni occupy. Reza na bakasama ni kaya tiko ni kaya non rto ngay trim taka na babaw ni non rto zina. Reza na bakasama ni kahit ko na boss baka kirikingo. To put in order, arrange or make ready, prepare, and na kena bakasama kami metaphor kena ibagatutu what? To embellish with honor. Samtang na kena boss bakatutu what? Pero nito ko na metaphorically speaking, to embellish with honor. Kena imbali. Esenga ni kaya lakatu me rawanga. Nindu na kaya na ukuta kise se bakaruta ki binaka baleta meroni laurai meroni daun de binaka na bakasamu go me daun de binaka ken mamal ena ka waitaki me laurai ni kotiti. It is something that needs to be done. This one we bakasama na trima to redo lang na bakasama ya. Destale redo lang to redo lang ni ale alo ni kaem basi keke ina bakasama ko kento wasa redo utimai. E ava mai na midnight cry. Gona kendo to yale alo to na lewe lima na lilia. Redo na ngone ni non to bakarau. Gele yado ni sa yado utimai na crisis. Redo na kaya do virtu na lewe buku. Dinar to mo balai tarawawa kereti kondina roni lurai na bakasama ngon mirto mole. Iya, balai tani sinin doang na puno en dambe kina na bakasam ni bultam. Kanga itu kuna ni bola ni Isaiah. Darida bagalai ke bagalai tali ke ni da bindi titak na bos ni kalu en darida. Ni bagarau ko en dondo numerto an dambe kina. Orto na marama tu dokungo. Bakana ulutaga, occupy till I come. Preparation should be done while waiting. Beleta, ingili yava may na midnight cry. Pwede ko na in a spirit of prophecy ko to may kinanayalang ko. And dua na event, elisa tabi kininisali bolak sarang na mati. Yan, na crisis. Niliyado ba sa tabi kinabit, bolak sarang na bitar-tar mati. Sunday tu na yan. Pagandi bagayabot ito ng bulan balik na tao. Nanguna ni wawa, nguna ni bakaraw. Boni lalo to ready ti pa na bakasamo. Yeah. Panto lang ay liw. Ready na bakasamo ni kahit kung iti member letter na trimming yan na kaya nakot. Kaya nakot na ito ba kasi baga kot iti ko na nababoy ay baktakar-kartak ti ko na kaya na bakarawin doon may ako. Ito na kaya ni kutamay na kaya nagsimpay ti ko na bawa matay. Ano po kaya na bawa me wang binak. Hindi kila binaka. O kila sobi ka nang goy tumbo may nakoro. Senda daw laki nakoro. Metang ngon sabi binaka. Sa ratu na lalibu-libu. Sa so sarbasola. Sarbasola may nakoro. Yo pa kasamtang nang si tumbo may kinan na ginatambudang isa na dambe. E na luray me koti to na kinababaw ni sembera ni. Sabo na kinaililo. Basing na ron ni pagrutek. Tiko na kawya. Sabo na ililo ni Dina. Koti na kinababaw. Baleta. Kaya kasi ni koti na lolo data. Na bandu karta. Lalo ni wawang garang. Bandu karta na ililo. Same time. Kaya ni mbali. Nabagabuna me. Down ribinak. Totally. E nabagabuna sarta lang namin balab na kinagawa.
Botale. Sabsaba. Kang barita ti. Rarama vinaka. Ya. Ni trim taki. Embiu tani na kain dono membiu. Koti levi na kain dono mo koti. May babolaka. So nabikai tiko na nondang bulan ni wawa ay nangonong ko. And kila nisang niyo ko ay nakain nandun doon milaking bulat ay kimilumalay. And hindi kila tiko. Sini nga nita menda na wendo si makikina o yaw ngaw na radio kina balata. Ono batanggono ay alutambe na boss tiko na lumango ay natiko na tiko biyaw. Gina, gori. Gori sarang nga nakait ko na mumbula. O sarang nga nabiba kasama ngo ay nandun doon menda na radio. Dapat kerja kian tiko kina me bakana kai tu punaya na tikin bol tambia na mateni kornida na wasepina wasepini tikin netin kerua ko me bakerja ko sana no mani sande dapat dembal ngamai yan sama ya Nadaba ngani me koti la bukle se koti le Ito ba? Bitterness, malice, ano po ko? Bengati, na wakanan na Oo, totoo na nandaro nilande. E nanonda baka nanuma na bika, ninguna siyang niyada kina, may baka nanonda baka sam. Na bika seti, nayalo ni siyang ninda bibo soti, nayalo ni bidati. Doon kang ko na bika nakilab na siyang nakikinig may lumalay. Doon kain doon mento na biba nga takitikina. Na biba kan rekitikina na ngone ni nonda wawango. Na kuning yada ba kinda dala mai ni saya da mai crisis. Ang lurai ninda siyang tu ni bagaraw. Wewe me kereti na nona yalo tambo me bikikan. Pero ni koti da bukale na bito. Talango. Da niale alo right tela lo takatik na kame baleta na position sa na condition and the tukina. O wabota ninda rin wawat para ninda kot ka naman na nandare na ibultam na siya na wasitin kabito. Siya na wasitin kabito. Ikin na tinikalima. Ano wili kaya na tinikalima? Ito na tikin kabito. Ang gilandi sombo na tikin rusang karua ke rusang kato. Pwede kahit tingin na wili kaya na ibultam kabiti katipango. Ang sasyang ni masu muni kautiratan ye bura-bura. Muni maroi rangamay na bunita. Era sa siyang ni baka bura-bura, may bakakaw sa siyang ni baka bura-bura. Kanitin kabito. Baka tambuhira na namuni ba bulintina, letra dapa, sakandina na namuni bosa. Ni kahit yung napakasamang ko na maso chiswe na masuti tiko tama ang sini masuti tamo ni ko tirten may bura-bura. Merat tiko ngay bura-bura. Yung mermaroy may napunida. Nyal vinaka. Ni bukir merawat talanga ni merkuni buka bura-bura. May baka sa siyang ni buka bura-bura. Na imbulan ni pagrita ko sa may imbulan kinunturang chisu katikwa. E na bula maliwa kenta. Sa bula-buli na
Pingarabi. Sota kana bibo katubule nandende. Merao ni bagamal malumutakina na nona bagambota. Yende. Indoni indus lebu weekend. Bleta. And the tiko ike o was tingwan karuni bakasama. The pleasure of this world and roni ndrete kikenda. Keni bagaroni bula. Keni bagaroni sulsulu. Keni bagaroni marau ni lasa. Well, go. Imbikina na bagnana no ko tiko may nanda ulutaga. Occupy till I come. Pwede na tingin ni Rusawul Katolo. Rusawul Karoki, Rusawul Katolo. Iyan na bakaroko ko niya siya na bos na go na bakaroko na bos balang ni na ready ko na bulta balang and the glory. Bos nga the glory na bakaroko and to sa kebkanda na reda. E bos ti ko na kamembaleta na nona sera na nona character. Glory is to do with God's character. Ken mambale na nona itobo na kalo. And the glory which you gave me, I have given them. He was a perfect example. He was a perfect example. Selling to na kame mulum take quaking. Selling to na cameroni dusimakikina. Dinanga eran. Tobuliana the kilab nag bulikin to round chisu. Tobula na farisi. Oira mera. Raid na nonate. Vangar nonadal. Vangara nonadal. Sangli right around Jonaka. And the glory which you gave me, I have given them, that they may be one just as we are one. I in them and you in me. That they may be what? Made perfect in one. Makasamtak don tikin ako kuntik bango ko ay mundungay vinaka sara me bakasa vinaka sara na tamamundo sa tiko may lumalay. Ko ay mundungay vinaka sara. Sini vinaka pagtikin nga ken mambale isang wala nga nito sa may baptist to sa may dambi to sa lenilot yavika. Perfect. Ken mambale. Na dagdag na mendondon mengarabiti ko ay nangunan ni nonda wawati ko kay kunti kinachisu. Occupy. Keep yourself busy by what? Trying to build your faith, build your relationship with him. And another ready koya, and another buliga na kami beliti koya, and another bolkati koya, we will be like him. Because that is what the text is talking about. I in them and you in me, verse 23 of John chapter 17, that they may be made perfect in one. And the world may know that you have sent me and have loved them as you have loved me. And we should be, and then stand out. He stood out. Even though he was only 18 when he left his father's house. And bakitin kawalu, yinilembula tu enambula eronin kabango na it was in a environment is so ikina isang nindondo men around in the bawa meroni loreki na no itubak inimbula. Yeah. Masarangaya na itubak inimbula in the vitalo taltingwa. Example ni kaimbula kinachisu. Bula kina Joseph. Ni kwete ya ni tuba kini environment ya negative. Weza lati kena nakake. Yeza beba kandete kwa. Yeza beba kaya buti kwa. Non yo kani bati kichisu. E kutibuti kona bau. Trim takiti kona nona bau ni vina ena bisinga. Yandra meni mataka. Pero kutibuti kona bau. Na excess ya kutibuti ko. Niliyado may nanguna may bata kulay ko kina na tipo tifa ni tuba kinimbula baga daru boy tu kina rarawa men bali
He continuously trim his land and we sing again. That is occupy till I come. That is our message. Makatauti ko medov nangunan ni namas lesma. Ilisa tapasar na puno le virte kina na bani bebesu sa ko sanga le beda latisar. Siang ni bagay apalat. Balata. Nono wawati ko kay nona bulati ko na bisinga andun dua. Buti ko na nabubo ni. Imbulim pala weekend. Pala weekend to. Kento to na sa tapati ko na ndendre and another to bulay vale na bunok bosti kinangon bulay vale sinkararawa na tumbere ningwane na ngonongo ena itambang ngonongo baleta sa tulo sindi ba kami witi to na be toroni be kana kuita ta sa siang na ngona sa santa tunay tambang na ngonongo sa silia may kina na be baka baroni be tumbere nda kilaen da toroni ba dort maybe sa laktal nga may nabika na bibuli so sa duruma ki may education system na curriculum ni buli and bagaya balati kina nanondo bagaron bagtulawan ngoni sile kina nang bolen weekend to ni tumbutumbu and to na bagarong tiko to kuning ude na nando to kutibuti ko na bobaw ni nondo to imbula kina nondo to imbula na lubende to balata na so na bitombo and na reda na bakong basi katik may bir na lubende to kenda to asang ni tebe ira na laki to mika may korni buli daba kanon to ulutaga occupy till I come. Occupy tiko tata, occupy tiko nana, occupy tiko na nondo to itabi bagi tumbu mende to reda me tim tek tal tingana non robo ni dino irongan and balak na it is our responsibility as parents. We cannot depend on yesteryear's fires. Dinay, kung sinvano na bikato apli na may nalaman ni wato se rey na may nang unasaw. Ganon na baka nagdag na tempo rakati ko na quotation ito ko na great controversy. Like ko sumbira nando na slide ko yung nalubutan ngamba ikati ko Satan invents unnumbered schemes to occupy the mind. Nag-scheme ni kaya baka raw takatuna po ni dahil siyang baka wili-wili. Sino baka yalala ka ni wili. Sino daw wili ka raw. Siyang ni wili. Kanga ito ko na nibul tampa. Baka na leon ni sandong tayo sa lako boli. Baka sang garay somiti loma. Kinamambali is waiting. So you cannot depend on the faith that you have. You had inandun na ngona ni biwakan but it is when ngona saud. That is why. We cannot depend on old experiences to keep us burning. We must be having a daily, fresh, and new experience with Christ. Tapi kasama ko kang wambiti ko meraw ni kay turida ni ngona ni nando tuwawa. Isang yang pakai baut runi kai bango dawa walit ngai na non na makiti ko enda saba ka ding we kana kai don tikin kento wili kana madawa rusau ti ko ina matay ni Thessalonica kasi mataka na tikinaya matay ni Thessalonica na wase 5 kinay tolu ono wili ka talani kai tiko bango ni saka tiko sama ibu kadeng katiko vinaka enangayado bakinda lavelave irana rusa mebakana luma buas na leo sambuket. Peace and safety.
O ulutaga kina ni bukikan makalo lebih bersama yang lebih wasei. Pwede mo sal. 5 ways to trim excess of sin from the heart. What? Bible study. Bikang to sini nakabukin. Sa nabi makasama wa sini makasama mo. Tuwi bang nanungo lang akin. Bible study. Prayer. Repentance. Emptying and pour. Makasama na ba ito kung emptying and pour? Makasama ni wasei. Sharing. Ano sino ko ng bilit rike. Yeah, makasama tayo kin doon ng bilo. Kung sa tuwan doon na doon isang doon na pati head yan doon tutur mo dengan kena makasama. Ni Sinai, may baka Sinai te kitale, ito ba nandun doon, may asa ng bilo ko. Sometimes, ano man bali? The more you share, the more you'll be filled. The more you share, the more you'll be filled. That is what emptying and pour. Forgiving love. Tell me people so. Iya, dan doon virtu na leni balik kung maya. Makasama ni forgive and not forget. Dapat doon na numikya. Kasama ta, kilala na ba? Na yan ang tampong nga yan na ran, bibang buwi. Hindi talaga. Bibang buwi. Pero yan, matakadak niya ang tampo. Ano rita na napakasama na labet na kimayo na sima. So napakasama sima ba na sima ba na napakasama na nandutuk ni kuwa. So na rita na biti na kimayo na yale ni kami baleta na pala ni sorgo. Tawa kimakando bakasam taka doon ang una sawit wa labet na kimayo na bagrita tinga baleta na koko tiko na koko tiko na rawati ni koko me roni bukikenda tiko ni tungtung ni kame baleta ni ala bagrita na kaloy na panisor yung bitik mayano kuno bitik ina in a holy place to kilab na kay tolo niya ay tiko na holy place to sabi sa takawacho na bitik talmay man tutun naman ray ni table of showbread table of showbread, altar of incense, tamdam kamboy vinaka, kay na 7 candlesticks. Si koengo roni kaya, ilako tiko may kina na napakasamang go. Ayda? Bible study, baka na table of showbread, at ito na chiswa yaw naman ray ng bula. Na prayer, ilako ba tamay na altar of incense, nindalay maso, dami na ka. What itusa? What itusa talaga? That's why repentance. Laktal nga may kinindalay what itusa. Nasilitan nga may kinanayalo ninda tusan na ka, buwan ka lang na londa na nonda. Bagarita ka, bakit kilawa? Nasilitan nga may kinanayalo menda. Tubang raw menda, usotir na wakat. Comes with that. And siniraan niyo na layo semana biyo kani mo po sa kaya kating maya forgive and forget. Siniraan niyo na ngwila dabi na dala na kababi ko na kam. Kaya kasi ang mandangango na prayer life. Tubandin din takngos. Kasi ang nindo ng bola ni Masu. And siyang ninayang basi kami na yung bibutuni. And siyang tanga niya basi may kinanayalo ni bibusot. Iya, ang ganilala ko may nakamang baleta na emptying and pouring. May daw na makakinam daw rarama, tutunigina, e na matandra na tamata, may rarayda na numundo dakadaka,
Kapag taka tiko na pagkasama ni kama baleta ni tunidina. En mambale na koko ya kim dono kangu tiko na lomongo. This is something that is part of the Christian life. Kanga tunandobi ba nganga tagtikin. Masu wilbol tambo. Kina nonda wasya. Kunari ni ala alongo. Friend na kaya bertona maramango na kaya tukuna na great controversy. The later class, ni boss tingo the later class, go e boss tingo membelatir to na leo lima na buku. Okay? The later class had received the grace of God to receive. Now, near to receive taka ken mambale, near to kerea. Blat na dapat tikuna na ipiriu no aseva, kusando dabunganga tal tingan tikinoya, ipiriu no aseva, blat na grace of God. Basi ka nga may senarawati nga may ena throne of grace. Yeah, quite guniti ko yan particular na tapungan na ipiriu no aseva tikin ka no. Men the turn down daw kinay tiko bagaturangan nilo no. It has come boldly to the throne of grace. When we come boldly to the throne of grace, dalay tusa na kakinanan, masuk kainanon, the bagtutusa kainanon, the ker. Of course, turang Jisu, and a Silivican. And let another post a sinindo na taming on it, thinking the me one on the nation, the Silia one. See, thinking the Naman is Silia one about. Whatever you ask, He will give it to you. The later class had received the grace of God. They kept themselves occupied by asking continuously for the regenerating, which is the holy oil, regenerating, enlightening power of the Holy Spirit. Regenerating. Regenerating lang may bakabuhi. Na trimming niya, kung na trimming exercise ko to be tal noting may kinungo, natakadak ni natakadak ni altam. And I have na be bakabuhi, and a cocoa and yaltam, keba kailo mango me other bakakin. Siyang walang nga ni Biba Kabuhi, Biba Kararamataki. Regenerating, enlightening power of the Holy Spirit, which renders His word a lamp to the feet and a light to the path. Ningon and the Sawilika Kina was Nicolong, and the Sareda, Nakena Talei, Mebakana Kina Wilikating Motamay Sila and Bernin the Tikibu. In the Reda Nakena Talei, Nakena Kamkamida, Gailo Mandam, me. Visaw tak me visaw binakat saranga me bakango. Nanong kaya na el tambo di kalo me bakiyaw me bagboy. Of course, na soul me bakana kahit kung di kana ito. Rongo na kenikuri. In the fear of God, they had studied the scriptures. Ready to na napagkasama to biosay tangting o nganda mando to re napagkasama ni nung kalatak-tal nga. Baleta na ito nagilil lebeta lebat kiniyale alo ni kamen baleta na triangle of sanctification in the slide tarab. In the fear of God, they had studied the scriptures to learn the truth. To learn the truth, dua, and had earnestly sought for purity of heart and life. Kani karua, bakasama, kani katolu. These had a personal experience. Kani katolu, a faith in God and in His word, which could not be overthrown by disappointment and delay. Rather na, rather na umbita talmayin o nalalin dilim ito sa rin daw na slides mo. Ya, kung nakaunganda mo rin paritap. Go.
na bakasama to sa redo ting mai na koko yang andre me tiko na holy place. Delivers us from the power of sin. Nako ono landeli bosa ta landeli. Oh. Ya na do se te ona la se ona bitu vet me kela. Do se le wala ngabi o bidana miniti mo reda na no tiko kena slide ya. Ngona no mente se tu wana ra me ta. Okay. Tunelis tali na reda tol na bakasama ng ngalan dalawang ay mura niyam tumitaw mga lailai ka. Reda na bakasama yung tunabiwasita ko na quotation. In the fear of God, they had studied the scriptures to learn the truth and had earnestly sought for the purity of heart and life. They had a personal experience, a faith in God and in His word, which could not be overthrown by disappointment and delay. Right, ito na bakasama ko, o na right, ano ba rita kabikin ito, na bakasama ito in a triangle of sanctification, ito in a holy place. Bukti ko me, the triangle of sanctification, baleta, matay? The daily studying of the word of God. Kaya buli din na bisingan din doon, boss ni Kalo, kung ako on to na rin ako, ito may na quotation ko, to sige wili ko nga, or to na leo lima ya, na buko. Or to buli din na boss ni Kalo, they study the scriptures to learn the truth. And ikarua, they earnestly sought for purity of heart and life. Ina kaya na to waktu to sitiko. Palit na namitiko na yala ni kay vakayacori ni tu makitiko ng bula. Nanonda waktu tu sitiko ng unong nanonda beteleve ng unong se tiko may lomalang se vakayacori na nonitabi na kain da kereme kana kain tangan reba daka kino kwa vitamana kina nona yalo tambo e vakayacori na itabi me baka erton dua bati kina na kalona tamana kalona lubena kalona yalo tambo. So earnestly sought for purity of heart and life. And ikatolo, having a personal experience, a faith in God and His word. Go ito na kandim bikim dono ka. Ito na ron ni ito na nga naman ito dambi ka ito vital no ano pagkasama ko. Ito dambi ito vital no ano pagkasama ko. Merawati na bula me bakato likati ko inaksyon na wasitin kabitya at ikineros nga bulu katolo. Ano wili katali to sana witi kinungan do babalan do ngay wili katali do turnungan mo do wili katali e ono wili ka ni kahit ko na kineros nga bulu katolo ya. Nino na mas tiko chisu. At kanto na rito na nabas ko may laki kahit ko kwa at kinitin kabityo kahit ko kwa sanctify them by your truth. Your word is truth. Bakit ang buhira? E nanom ni baka bubulin din na? Pala na dapat, saka hindi na nanom ni bosa. Na bakit ang buhay kim doon kang wasing niyada ito nga babitalya. O nanom mo siya mayok kila na siyang nangungunan ni ko. Manaw may ngunang ay turtala ba ang bimbi. Turtala ba kasama na bunoto ang dami tikmikina. Imber na dito ang bimbi ni baleta na Mother Rosauti. Gaya mulis tal na kahit kung natikin waltamo mo. Bakit ang buhira na nomni, bakit din na sakan, din na
na nonda bakatumbui. Laku bata na nonda kangai laku bata tiko. Kere dike masuta kere na bibabui ni nona yala tambu, kena bulidi na bosa, na yala tambu buka dorna itai. Ia. Ena yavanga keba kaidam. Keba kaungandre. Ena wawatu may bango na paipo may lamalangi ko endo na redi ko ena itutuko ni sima batan makasamuo tiko na sakaria na wasiba. Tiko may na tiko tambo may lamalangi ro redi tiko na rebo tu ro na buni olibe. Na ro ni buni olibe ngo en rondo tiko may kina paipo ni waiwai. Paipo ni waiwai ngo engay kamin rondo tiko may burbura. Paipo ni waiwai ngo kino kango yani yale alongan ni ron chiru. Kinman balea may the throne of grace. It represents the power of the Holy Spirit. May katawili katika may na quotation na regenerating and lighting power of the Holy Spirit. It will do its work. Kaya baka nga lomang bakakini. Kaya baka usang ni kere na sang ni sol. Kaya baka usang kere bagalilay and sol nga may bagalilay. Kaya baka kere 80% pa nga yan nakaw na ruwat. Kaya baka usang ni kere o ngay may dharma kay kiyang ko. Kaya na basi ka nga may. Kahit ko na ibang tambo. Kalau isang ni bagaliliani. Kanga kamburak na tamata. Yan na tambo sukutal nga ko. Iya, rin na kahit ko ni kaya. Kaya na bulili na bos ni kalau. Eveva kan day taki. Eveva ka tambuin. Balita na tamo. No na bos sa tambo. Yan ni karua. Honestly, balita ni Santa Uli. Kala bos ni kalau usang ngareda. Usang ngareda na kanangulang ka. Ang kere wa me kia o me babuya na longu. Kaya na nongumbula. Ya na kaya na bakay. Ni ngaw na ausana bakay dortigo kina na itabing go in my own personal time. Kina nongu ngaw nga bakati kiyaw. Siyang ni bakatar tutu. E na vaundra nga me bakana kaya kupuna na tipinimol tambo ya. E na siyang ni natiko nga me. Kanga nararam. Iko na sindaw na tambo na karaw. Sindaw na nabunta karaw. E na lawre nga may. Talia manim buto-buto tubada ba. E na basi ka nga may. Ya, na itubaki ni yale alo. Nga nreb na kalo wikim do na kangu. Wikenda to na matibyo kani. Wikenda na wawati ko. Kenda. Nda bakita kay kenda menda. Leo ni lotu kena wo. O kenda. Nda kalibi tani may. Nda dingi taki may. Kwa ituguniti ko ya na mat. Kwa ituguniti ko na kurinipita matambete vakaturanga matintu yalo sabsaba meroni varitaki na nona tuvaki na nona glory na nona kerta. It doesn't just happen. Kaya kaya usanga ni siyama wa. Na experience ko was tekriking o indo na kaya nda. Indo na kaya. O vambutan ni no vande teken na mendikila na the personal experience. Okay, then indo na kaya the wira kaya ko polituk ta kini voltambo yan hune vambulir kino chisu. Ri ko manda indo na kaya barita ki ko na mele ando tangan. Ningo na sa vambuli ko kino chisu. Ningo na sa boso di kino po chisu metal no ta bi ko na kame baleta no wai rubi bisekta ngai na wai. Dam ge ya bi ko. Na malawon din nila mana lako ko yang galidab ako ang galibun ta kaloto nga no ni tuktuk sang ele ya uta ken may naleni korto do ya na experience pa bos teknika ready ko ando tikon ni wasi diwa on mata-matamboko ko sa tulsong bultuna na pakin bulang gay bambuli ko chisu gay ngona sala ko nanguna sa router lang may kinarota man kitinan sa kadimay ken ready na ituktukan ito kunti ko bango ngona lubem tuno o bambuli ko ribada na matan rukilan yo ko matambok dabrong ita kaburo tarongi ko nga ako sa roni sumtar bakati ko aro sa roni ko na bos tegiran dandok guys tali ka aro na nakin tata
ro vakaro siang tale ni ro sa kita kana kamen beleta ti ko na lubian raw yang kando na rin ni talno ya na bune ba biti kina na ro ba dor kini tabi na ro ba dor kina ni tobe ya beleta ro bian maru na non ro tutu ena song songolo isa tu kuni na boko mena dan raw meni song songolo iya na kanga itu kuna na turang ngona dorungo au siang ni kilana kanga kilani sarai na mata na experience ni nona vivo ko bui na kalowe na non tambula iko na sinibun takara ena lorai na nomu daka ena bakilana nomu leni vale erto na bakilana ngone erna bakilana non mu neighbors reda ngana mbula ni Joseph mai na bombula lako dake le yedo ni beli taki ena vale ni Potifa ni le mbiu na bonua tambaki sombo kina na rarama ya ena val ni bibesu beleta na nona mbita ki bagilas e daundre ngamai beleta na experience sa ikuena kain dua ni tiki ni kena part of that triangle of sanctification. Tutur ting napakasama to mindami tiki na me tiki ni non tambula saranga na bisinga andan tuana na vio kan bet kichisu merto ni David na taka me ni tu na David na taka David wasei taka pagavuvale merkila na ngoni o kai tiko was tiko beleta do sanu na ka siri wale tinga na bibo sek ni kame beleta ni bulta but it should be part of everyday life o wasera kim do na ka ndo kai tiko bulir to tiki na tono wani ber kito live do wis suka ki kito ndo live ulise no numatiko akalo embiti kente to in vivo no to mbiu kina beleta ni ka to ko emenda to no baganjilindina we are his witnesses. Kung ano buli o kaya leidagdag na pizza, kung leidagdag na chemist, gusto kami na bulir kita ngor, kung ano bulir gusto kami leidagdag. Kung gusto kami leidagdag na pizza, kung gusto kami leidagdag na chemist, kung leidagdag kay Woolies. O yaw no kita wala tunga na sasama ki ko ni wala masibal ni po ya na kaisulia biya na kalo me leidagdag to kina. No na kinakalo. Makito undu imbiuti into na bunongo meron kito donre o setting go weekend to na matbio kaningo na buno imbiti kente kina na kalo ena non den tiko non da buno ni daka ninda bulida na daka ninda bulida na bos ni kalo krea bote kina koko ni non el tambu me be balu ina non da mula e buke na buleke na merao ninda donre siang ni bakatar tutu won't be denied. Ena bakambasi katenga baleta ya siang ni non da kokoa siang ni non da to kokoa non kokoa nga ko e mai mbule la mat nungu mas ni no ke kento na kalo makasama to we say takani kuwa men no ke kento na kalo en na ni non da dambe na non to ko chisu na bosea occupy till I come en bal nga te kento men to reza ni non ina kina kalo me bule lo manta merau ni lo rei talanga no na vinaka ira yang tambula bate en bi malwa en bisinga ni des ni sambule lo manta na Jesus dole talanga na mas ni berni to itu kalo do ba vinaka en nom ni bossa na bi bagraram takini nom ni bossa na raram lewu ka kina na raram lailai e bagandi taka na ponua en do ni me ke mami tuki ni ngandra ba me ke mami bakataw tiko me do na nom ni lesmai yung ganang na rin ke mami bakatawa wele mode ia kitubog binak ni kuni baguli di ke mami tali ke mami na dakadak ni nom ni alatam me kuti da bukalebi tiko kina na bi to bunikila na bakataw takan ni mami zaunre bakaruta ki me beleta na nom ni matin tu na wilip sa ni ro ngoda na ni mami maso sisule ba
Amen.